Inggih para pamiarsa sinareng sami sanedahat kusumayang tityang sederenge tityang ngelantur matur lugrayang tityang ngaturang puja pangastuti majeng ring linggih ide sangyang paramokawiya reng idaya Saraswati binih utama majeng ring linggih ide yang Saraswati duaning ide sane pacang nuntun ri sejroning kauripan jatmo sane maurip iriki ring jagate mangdatanaka cakra purun persangga tityang dumugi nenten keni ke cakra bawa antuk kewibawan idene meledemana ngardi sayu wakti medaging puniki aratu tityang jatmo jugul sake mawon melebisan manah tityang pacang aturang ngardi minekadi gending utawi geguritan yende kesang alaki rabi boyo jawenten tios sane atur uning gayang tityang rikalaning mangkin indik ala kirabi sayuakti ngagam gerehas toka sane ngagem sane ke bawos ketah wanta gere aste asrama sane ke margyang nuju tatung wak mau tamo pengabdine puniki nyujur di sajeroning tetuwek sane dahat becik dur maning sane mau tamo pisan mangdatan wang pengabdi mogi-mogi rareside yang paramokawi mangden tityang nenten iwang ri sajeroning pengabdi ri sajeroning tityang pacang ngaturang parinikane puniki ngawet katur antuk kepangan jali puja
reje sangkaning meled manah di tiang melarapan mana suci ning nirmaletan padeletan kedulurin anduk pinirin ngaturang pangastu karep manganjali. Om Swastiastu.